Andi makuru ku ngabo z'Ububiligi zoherejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo guverinoma y'iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi yabanje kubihakana. Mu kwezi gushize mu binyamakuru hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko Ububiligi bwohereje mu ntara ya Maniema ingabo ziri hagati ya 300 na 400 kugira ngo zifatanye n'iza RDC kurwanya M23. Byamenyekanye ko aba basirikare bajyanywe mu kigo cya gisirikare cya Rama giherereye mu mujyi wa Kindu muri Maniema, kandi ko bajyanye n'intwaro zirimo ibifaru ndetse na drone z'intambara mu kwifashisha kurwanya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko aya makuru ari ibinyoma, asobanura ko igihugu cye gifite muri Kindu abasirikare 6 gusa, kandi ko nabo batanga imyitozo gusa binyuze mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nubwo Minisitiri Prévost yahakanye aya makuru, Ububiligi bumaze gupfusha abasirikare 8 bifatanyaga n'ingabo za RDC mu rugamba rwo kurwanya M23 rwabereye muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ihana imbibi na Maniema, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye. Mu basirikare b'Ububiligi bapfuye harimo Sergeant Jimmy Louis Frander warashwe ubwo yakoreshaga drone yagabaga ibitero mu birindiro bya M23. Imodoka y'umutamenwa uyu musirikare yari arimo nayo yaratwitswe. Abarwanyi ba M23 bari muri Walikale bamaze iminsi bahanganye n'ibitero bya drone, imwe muri zo yatwitse indege ya gisivile yari ku kibuga cy'indege cya Kigoma hafi ya centre ya Walikale mu cyumweru gishize. Amakuru ava i Walikale yemeza ko abasirikare b'Ababiligi aribo bakoresha izi drone bagamije gukura abarwanyi ba M23 muri iyi teritwari ikungahaye ku mabuye y'agaciro arimo gasegereti, kandi ko M23 iherutse guhanura ebyiri muri zo. Nubwo Minisitiri Prévost yahakanaga ko ingabo z'Ububiligi ziri muri iyi ntambara, byasaga naho hari umugambi wa gisirikare igihugu cye gifite mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa RDC. Tariki ya 17 Werurwe 2025, indege y'ingabo z'Ububiligi ya Falcon 8X yavuye i Buruseli yerekeza i Kinshasa, ikomeza muri Kindu ku munsi wakurikiyeho. Yasubiye i Kinshasa ihava tariki ya 20 Werurwe. Tariki ya 21 Werurwe iyi ndege itwara abantu 16 yagarutse mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Bigari, igwa i Bujumbura. Ni mu gihe bizwi ko Ububiligi, Uburundi na RDC birwanya M23 binyuze mu buryo butaziguye cyangwa buziguye.